umutoza w'umuswa. Reka nongere mbisubiremo. Ibi bintu kirazira kikaziririzwa kubizamo uhubagurika. Nongere mbisubiremo. Kirazira kikaziririzwa kuza muri ibi bintu uhubagurika. Nari nababwiye ko tugiye mu karere ka Huye, ariko ndi bugaruke amanota gusa iyi kipe yiyongereye. Uba ntabwo ubunane uba amanota 8. Ikintu kibaye babaye bisi bahugira kuza kureba match ya Rayon Sport n'Amagaju, kandi twari muri gahunda yitwa bashuke baze bishore mu kibuga bahagwe amanota baruswa yiyongera. Ubu amanota 8. Ndababwira ikintu kimwe nshuti zanjye, banyamakuru nshuti zanjye, iyi weekend iyi ngiyi ivuye twinjiye mu cyumweru gishya. Ngiye kubaha breaking news muri iki cyumweru tugiye kwinjira. Muratekereza ari iyi? Reka nongere mbisubiremo. Twinjiye mu cyumweru cyaho zabaha breaking news. Muratekereza ari iyi? Tutangarize. Tuzongera duhure. Wasiri ngarika mugiye kwirukana umutoza. Mugishaka kwirukana umutoza. Aperi? Oya Reyo. Aperi ntabwo mbizi. Ntabwo njamenya amakuru yabo. Ariko mubambera ubutumwa bumwe bwonyine. Ikipe ya Rayon Sport yavutse mbere yabo. Kabiri, ibi bintu birabibarusha cyane. Ntukite ku by'abandi rero, jya ubanza ukora ibyawe, iby'abandi bizenyu. Icyo cyiza se. Ibi bintu kirazira kikaziririzwa bizamo ububagurika. Ubunane mundeke n'itari ubu siteme n'ukwisekera gusa. Reka twisekere. Amajyepfo araryohewe, amajyepfo arasusurutse. Nari naje nambaye umwambaro wanjye kuko nari mbizi ko tuyoboze. Hanyuma rero muzagira icyumweru cyiza, tujye kwinjira muri Afrika. Rayon Sport ifite match ya kimwe cya kane, ifite match ya Gorilla, tuzahura ku munsi wa kabiri. Kuwa gatandatu dufite match ya Gasogi, mugiye kubona icyitwa Burudani. N'abashitse bagira ngo nabyihoreye, kumbi nari nzi biri bubere hano. Twari tugomba kuba ane washarata kabaye kandi cyishimo ku bafana bari hano. Narabibabwiye bakimara gutsinda Musanze, ndababwira ati twahujwe no kugira ngo bihinduke urwenya neza. Ibyo bitego mwatsinze amanota n'ibikoresho. Sisiteme no kwisekera. Ngiye kwibwira iki? Nahoze mbibwira abantu ndavuga nti rero ubundi nicyo gipimo cyiza noneho cyo gupima ubushobozi bw'abakinnyi ba APR. APR itangariza. APR ngiye kwibwira iki? Kimwe nahoze mbibwira abantu. Ntabwo ari uko wenda nanjye ngiye kujya muri Canada cyangwa muri Amerika. Ako ni dutsinda. Kandi sinzongera kugaruka. Wamukura. Nari nabikubwiye. Kwenda kondi butsindi ibitego bibiri. N'ubundi ni bibiri koko. Banyibye penalty mu kanya. Urayibongira eri penalty. Banyibye penalty. Navuze yuko ibitego bine batsindiye Kigali. Uyu munsi ndabatsinda 2-0 kugira ngo bababaze. Yego. Igikombe ni cyacu. Uravuze ngo APR irakwibye kandi uyitsinze. Nyine. Navuze ko nyitsinda 2-0. Ari igitego kindi penalty nyibye. Kandi urabizi sinjyamusha penalty jewe. Ariko ndishimye imbere yanjye nta muntu uzongera kuza wayitsindira kirazira. Urakoze cyane. Beaucoup de satisfaction, surtout quand on joue devant deux grands clubs, Rayon Sport ou l'APR. La victoire a un sens, et bien lorsqu'il va gagner des grands clubs, c'est même pour les joueurs, pour le moral, c'est bien.
c'est pas facile. Ce sont deux grands clubs du Rouen. Même match de Lyon Sport aujourd'hui était très difficile pour nous. Et Dieu nous a aidés pour... Même aujourd'hui, 10 minutes, on a pu peut-être encaisser de vite, mais heureusement, c'est ça le point fort de l'APR et de Lyon Sport. Leur entame de match est très difficile pour nous. Si tu passes, le match sera un peu plus facile, mais il est très difficile aujourd'hui. Même à la dernière minute, je vous dis, ils peuvent revenir l'APR dans le match. Mais heureusement pour nous et pour nos joueurs, les petits joueurs, ils méritaient cette victoire. On est fatigués, trop fatigués sur cette victoire, parce que toujours contre l'APR, toujours on n'a pas de chance, toujours on perd. Heureusement, aujourd'hui qu'on a pu gagner le match. 2-0 contre Etincelle, 1-0 contre l'APR. C'est une grande équipe, beaucoup de côté national. Comment tu peux expliquer cette réaction? C'est ça le football. Tu perds contre une équipe. Non, un Etincelle n'est pas. Je vous dis, cette saison, je vous dis, les clubs sont bien, tous les clubs sont. Peut-être, Lyon Sport, l'APR, ils sont plus. Leur niveau mieux que nous. Mais les autres clubs, je vous dis, on est. Même Vision, Cube, qui sont derrière, ils ont des bons clubs. Je vous dis, c'est peut-être le malchance pour d'autres. Mais tous les clubs, on a le même niveau. À part les deux clubs, peut-être la police. Jambani, vigenza vite. Jambani. Umupira kwa Kagege, attention, tera umupira muremure Kagege kiziza mu mupira barawurenza, umupira no kurengurwa n'ikipe ya Mukura. Iminota iraremereye, reka mpaguruke. Urugamba hano ni kotaniro, attention kiziza mu basore ikipe ya Mukura baragongana, attention Bedi mupira ashyira umutwara urenza no kurengurwa na APR imbere gato cyane ku ruhande rw'ibumoso. Attention, kipe ya APR irashaka kwishyura match iri kurangira, arabura igihe gitoya, hindura umupira imbere y'izo mu kizizo mu pira ugaruka kwa Gilbert, gonga n'umutwe abasore ba Mukura hano, pira kwa Pichu. Attention, kandagira nibyo kufra ikipe ya Mukura. Abafana ba Mukura bavuga bati urakoze gusifura gutya. Iminota 6 bongeyeho, harabura amasegonda 40 umukino ukarangira. Amasegonda 40 umukino ukarangira. Abafana bamwe bato batangiye gusohoka kipa inamba umwe kuri umwe. Hakurya hari abareyo bahari. Abareyo bakamejeje bazamuye amabendera, bazamuye za banderole, banze gutaha bavuga bati ikipe twabyirukanye wabone dufashije. Batu wabone dufashije. Mukura yabafashije pe. Mukura yarayifashije reyo. Shape. Ubwo no kuvuga ngo ku rutonde Imana yabareyo mana yanjye. Ubwo namwe ku rutonde reyo irakomeza igira 41, APR ikomeza igira 37. Ubwo nyine haragura mama manota. Ariyongera nyine yara 3. Ubwo hirongeraho rimwe. Attention barizamukira, reka turebe. Attention n'amahirwe ya nyuma ya ekipe ya APR. Umupira kwa Gilbert arapasa, birakomeye. Umupira no gutereka imbere zamu rya Mukura. Iminota 6 bongeyeho, harenza amasegonda 20. Iminota 6 bongeyeho, harenza amasegonda 20. Reka turebe bashobora gutera uyu mupira umukino ukahita urangira.
umupira arawutereka umuzamu Nicolas Sebwato umupira arawutereka reka turebe hano Sebwato atera umupira muremure umukino kaburangiye hano kuri stade mpuzamahanga ya Huye. 힘들다. 놀아면서 쉬어야 되나. 널 위해 비고 라이브를 준비했어. Mukura ku busa bwa Peri Felicitation kuri Mukura Foresana kuri Peri abareyo babyina hano basara nguko ku birori bya Ruhago byaberaga ni Huye birangiye nguko natwe ko dutashe kabisa ibyishimo byinshi cyane Rufyanga ku bakunzi b'ikipe ya Mukura kabisa. Felicitation ku bakunzi b'ikipe ya Mukura ariko ni ibyishimo byinshi abareyo barayahanga hari abareyo batatashe baje no kureba umupira kuri stade bakaba barimo kubyinira intsinzi bavuga bati Mukura nubwo ajo amagaju nayo yadukandagiye ariko urakoze gutuma APR dakomeza kudushyira igitutu mu rugamba rwa shampiyona. Iyi shampiyona bagenzi banyarwandakazi iraremereye ni Premier League yaje muri Afrika etebwo Nyagasani we nguko uko bimeze rero ubwo ikintu kigiye kubaho twebwe reka dusoreza ahangaha kugira ngo tujye gutegura n'akandi kazi kari imbere kabisa ahubwo Peter abantu bari kumwe aza kubaganiriza amajwi tuzakoresheje mu rubuga rw'imikino sibyo twumva reaction z'abafana cyane cyane abamukura mu by'ukuri ibyishimo birumvikana ni byinshi cyane nguko rero uko bimeze wari umunsi wa 18 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport ikomeje kuyobora n'amanota 41 APR ni ya kabiri n'amanota 37 ni ukuvuga ngo Rayon Sport kurusha APR amanota 4